Dar dengan nye, akang ke lapar euy. Ilikan be di ditu nakatel. Oh, atulah lapar euy. Nya. Roleh garing di daharan batur geus dipiceun ya dihaneutkeun. Ini dengan uyah. Mingjung uyah madang mah. Juga nu ngeunah si Nyai dahar. Nah oge euy. Kang, kemana ya lo deh? Kucing meureun nye. Gimana sih daharnya si Akang? Gitu banyak dipoyok di lebok cenah teu ngeunah. Ari mah ngerepkeun. Dirasa-rasa mah ngeunah nyungan nye euy. Jangan suka ngina kerjaan orang. Orang mau ngamen kek, orang mau markirin kek, orang mau nguli kek, orang mau jadi babu kek, suka-suka dia. Yang penting halal. Daripada lu atas lu tutup, bawah lu ablak. Lah, mureh. Siapa kemarin yang bilang gua udah tua? Sembarangan aja tuh bacot kalau ngomong. Gua kalau rapi juga kuat, buset dah. Berondong pada ngelirik sama gua, pada manggil, kakak. Sembarangan aja lu kalau ngomong lu. Lu nggak tahu gua primadona 17-an Agustus. Pemain bola wanita gua, kalau mau tahu. Kalau udah punya pasangan kita tulus, setia, ya sayang sama kita. Jangan lu sia-siain. Lu ngapa sih nyanyain orang yang udah tulus? Hargain dong ketulusannya dong. Ya lu kata dia tikus nyinying, lu sia-siain. Cakep banget lu begitu lu. Nggak boleh lu begitu. Mau lu ntar nangis Mickey Mouse kalau ditinggalin.